Bamwe mu bari biyamamazanyije na Hunde Walter wifuzaga kuyobora Ferwafa ariko agakuramo kandidatire yo kuri wa gatanu, batatse akarengane gashingiye ku kwima ibyangombwa byari gutuma kandidatire yabo yemerwa, ndetse basaba Perezida wa Repubulika Paul Kagame gukurikirana ibibera muri aya matora. Ku gicamunsi cyo kuwa gatanu nubwo Hunde Rubegesa Walter wifuzaga kuba Perezida wa Ferwafa we n'itsinda rye bakuyemo kandidatire yabo kubera kutabona ibyangombwa bihagije bibeberera kwiyamamaza. Ibi byabaye mu gihe haburaga umunsi umwe ngo komisiyo y'amatora isoza igikorwa cyo kugenzura kandidatire zatanzwe n'abakandida kugeza ku wa 19 Nyakanga 2025. Mu ibaruwa yanditse, Hunde yavuze ko impamvu yatumye atiyamamariza uyu mwanya ari ukubera kutuzuza ibisabwa kugira ngo we nabo bari kumwe babe bakwiyamamariza kuyobora Ferwafa. Nubwo atigeze asobanura izo mbogamizi izo arizo, amakuru igihe yamenye nuko ari umwe muri babiri bari ku rutonde yatanze batabonye icyangombwa kigaragaza ko batigeze bafungwa. Undi ni Dr Tuyishime Mire wari ku mwanya wa komiseri ushinzwe ubuvuzi. Ku rundi ruhande, umwe mu bari ku rutonde rwatanzwe na Hunde Walter, Rurangirwa Louis, nka komiseri ushinzwe imisifurire ndetse akaba asanzwe ari komiseri ushinzwe umutekano ku bibuga muri komite icyuye igihe muri Ferwafa, yasize ubutumwa kuri X atabaza umukuru w'igihugu ndetse ashimangira ko amatora arimo uburiganya. Yagize ati: amatora ya Ferwafa arimo uburiganya. Nk'umunyamuryango wa komite nyobozi, Perezida Paul Kagame, ndifuza ko mukurikirana aya matora. Nibyumvikana uburyo uruhande rumwe rubona ibyangombwa urundi rukabibura kandi bitangwa n'urwego rumwe rwa leta. Amakuru igihe yamenye nuko kugeza ku wa kabiri tariki 22 Nyakanga mu bari kuri liste yatanzwe na Hunde Walter, batanu ari bo bari batarabona icyangombwa kigaragaza ko batigeze bafungwa. Kuva icyo gihe ngo bakomeje kugishaka umunsi ku munsi, ariko bakabwirwa ko nta network ihari, abandi bagiye bakabwirwa ko bacyohereje. Umwe mu baganiriye na Igihe yavuze ko byasabye umushinjacyaha mukuru kugira ngo bamwe muri bo babashe kubona icyo cyangombwa. Abari ku rutonde rwa Hunde Walter bavuga ko kandi bagenzi babo Munyankaka Ansira wari kuri liste nka Vice Perezida wa mbere, Turatsinze Amani nka komiseri ushinzwe amarushanwa na Mukantuheri Saidati nka komiseri ushinzwe iterambere ry'umupira w'abagore basabwe kwikura kuri urutonde kugira ngo abasigaye babure uko biyamamaza. Gukuramo kandidatire kwa Walter bivuze ko amatora ya Ferwafa ateganyijwe kwa 30 Kanama 2025 azaba arimo umukandida umwe ari we Shema Fabrice usanzwe ari Perezida wa AS Kigali. Ku wa mbere tariki 28 Nyakanga nibwo komisiyo y'amatora izatangaza urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza.